Vice President Jagdeep Dhankhar ne kasgi ulabo ke jengker pat ban kentiu ke kolsol jongkari kenang ban penduk pendam ke kia kason ke bakta ke bor perkat. Vice President kari ula ong ya kani hadin ke jengpli perda ke scientific convention ha kasgi rakhe ke World Homeopathy Day Delhi. Ya kani ke jengelang lapan longda ke Central Council for Research in Homeopathy ha po jokatanat Ayush. Vice President Dhankhar ula ong ba ka jing ai jing sumar kam dei tang ka kamban ai dawai dashin na marka kentop aka ya ka kwat ka khia akaliang kamen ka bor perkhat bat ka jing kwat ka mensiam bat ru bantai ka imlang salang bat ha ka yo ka kwat ula kren sepang ka thong jong ka jing lam kari India ya ka G20 ka balong one earth one family one future bat klem ka jing kwat jing khia kalawai kan omdon ula ong rupa minta ke World Health Organization kala itu ikarukom sumar homeopathy kum karukom ajing sumar ka baar bat ka bala keo ka perthai bat ka bala terekam hapalat kumba prapau tli kiri जो यंगस्टर्स हैं you are the real soldiers warriors of 2047 भारत 247 में क्या होगा और वो तभी होगा जब हम स्वस्थ रहें भारत पर गर्व करें भारतीयता पर गर्व करें देश हो या विदेश भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे और इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे।